Putujem svijetom, ali Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena. Sve što se dešava i sve što obilježava i sve što označava Bosnu i Hercegovinu kao nešto što je plemenito, bilo bi malo da se kaže da je sve pozitivno. Sve u Bosni i Hercegovini je pozitivno, počev od njenih ljudi, od njenih prirodnih ljepota. Bosna i Hercegovina je moja duša. Bosna i Hercegovina je nešto što se ne može tek tako reći. Da bi se reklo Bosna i Hercegovina jedna jedina, onda se mora imati ljubavi prema tome što govorite. Treba da imate takav odnos kao prema djetetu, kao prema majci. Bosna i Hercegovina će biti mjesto najljepšeg življenja na kugli zemaljskoj. Proputovao sam cijeli svijet pjevajući o mojoj Bosni, o mojim ljudima, o svemu onome što ovu zemlju čini posebnom i najljepšom na svijetu. Međutim, najsnažnije srce zalupa kad se ulazi na tlo Bosne i Hercegovine i tada sam najponosniji, tada sam najveći na svijetu kad se ponovo vratim u svoju domovinu. Neka svjetlija budućnost vrlo brzo dolazi za Bosnu i Hercegovinu i mislim da ćemo mi zajedno s ovoliko ljubavi prema našoj domovini i truda pokazati da je pesimizam iza nas. A mi smo svakako najbogatiji ljudi na kugli zemaljskoj kad imamo ovako nešto, a to je naša Bosna i Hercegovina.